bantu ba Gusii County mutarenge kwa His Excellency Fred Okengo omorembe buna chindugu cheno cha Nyamira chakolira amaberera yonspi is in Gusii County asama gena kurutu Gusii County ese chiguni chigotoka Gusii County ese His Excellency yako chachaligwa Gusii County. Tafadhali twarenge ko mwali baga naliye gotobera nyani nturaisi nyambungali ngonya kwega tura bajumbe bali baro bamubwatesi and they are agree lakini bono marogoba baika batu bori sini pale tuliona kitukano bono nchenga sana gote baya mimi ni Wanyamira naongea kwa niaba ya Nyamira na atigera Kibagendi na Barongo bakonya kuguri umusigo yonde kiagara nchenaro sire uitwe ko umusigo bw'abantu ba Gusii County. Kindly Gusii County ngoba murobo soko akaigo lakini akarumu artutamagena muamente te gravity obosoko to abasoroire njebune ngo kerende te bichuchu tafadhali tomoya nizi time bono tokonya kogerunya koira naga kurimio morero otangarero otwarenge wajira sasa tuko hapa gotera nkori tware goterekere twarenga abana engoko ya buga nije korangeria umweshimiwe ngoko Clive Gisairo Nyamira County Kitutu Masaba. Asante, karibu. Father, family, Abasani, Your Excellency, wajumbe wenzangu, na banchali mwensi mbiamole nande ntitindi okwa na mange kyagera banta abarose bategerere the 6th taende to ni mama bantu baende katali bayo poleni to the family ntitindi okwa na mange kyagera e county ya Nyamira egente kama yo kana enko bate tafadhali bantu ba Gusii County mutarenge kwa His Excellency Fred Okengo omorembe buna chindugu cheno cha Nyamira chakolira amaberera yonspi is in Gusii County asama gena kurutu Gusii County ese chiguni chigotoka Gusii County ese His Excellency yako chachaligwa Gusii County. Tafadhali twarenge ko mwali baga naliye gotobera nyani nturaisi nyambungali ngonya kwega tura bajumbe bali baro bamubwatesi and they are agree lakini bono marogoba baika batu bori sini pale tuliona kitukano bono nchenga sana gote baya mimi ni Wanyamira naongea kwa niaba ya Nyamira na atigera Kibagendi na Barongo bakonya kuguri umusigo yonde kiagara nchenaro sire uitwe ko umusigo bw'abantu ba Gusii County. Kindly Gusii County ngoba murobo soko akaigo lakini akarumu artutamagena muamente te gravity obosoko to abasoroire njebune ngo kerende te bichuchu tafadhali tomoya nizi time bono tokonya kogerunya koira naga kurimio morero otangarero otwarenge wajira sasa tuko hapa mimi nawaomba kama watu wa Gusii County une kebeya kiabasinyire ndaisi korimie kebeya egokugeuterera kara kengebwati bokomu omoindi Your Excellency ni chengo chakawa majority leader ni njenje nchiri chikari bwango passport tomorigeria ya temporary yokosoka so ibimbi nyako bachana nisiongee mengi kwa hivyo tafadhali orine jirani ane kurwari tomugitere ko rumoina na nche mugitere ko rumoino aira na sarwite ko wana na nche tirambu ati na kwae awara nyole mbaraba getutu basogete gocha kwanza nabo abange talibo lakini chikura monganyi weraga muri yaba muraba konya korigera nchikasi ngwete onda korigerio onde ligo oyo onda korigerio onde security mubabange buya marore ngokubwenera ekwaya chiri buisana ngokonja oni amagena
Tindi motaka mono. Nyanya no ese chikiro Kibagendi amgwete singa chako ndi gym. Tawa Osiemo boko na wandamo. Father nere 2000 diga. Akino mai to mokora father mai baba abali mundo chemba bere mole hai bwataiga rango na moko ba. Naga tingo bega kende. Abagetutumbia tole. Ese ngenchi tuzabwati chiburaburu. Tubwate chinsa tokuri kichpesa. Ninaona namage na moko jako ibacha moko chako Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Igae sani Kibagendi tuoma gucho. Asante sana. Mwarorire ngoko. Moko nyigukurwege sarero mwanyerorire. Asante. Ngota manyeti nga simba arati neke bagoge akabere Nairobi. Ni ngota manyeti. Unenare ga otamanyeti amanganayo. Agachicha seito wangoiga. Akaswa matanga buna. Nga Osiemo ngino igagu oitaligo support. Osiemo ga koligalia taligo support. Osiemo sao likorwalia support. Abantu bagachaka gosunyuntu amatanga. Gaki. Netakire gaki tolente siasa za matanga. Bono morente ekijana kuruburabu omachoge. Okoroku Obadia Nolfason Barongo. Abaguzi ba minto tigamba kwani abanena saba keseretare yesombia more. Na nche na rentire amaberane ase familia ye ase ngincho yo korara kwa mam. Pole sana. Sisi tutaombea tu familia, Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa moyo wa kuendelea hata ikiwa mpendwa wao ameondoka. Abantu ba minto ndagete wakera His Excellency Matiangi mbia mono asenge nchorero achire waka pole SNK aenda achire gutukwanira bona tatu ito intu na Gusii. Abantu ba minto konyora tutarachicha emetandao gweta konyora bali kirenga bono na liesegie gochikoba rero ngomonto bwate ebibago ninje no mujumbe Kibagendi twairwe instruction na President Matiangi torente bibago biche goita abantu kaki no ndigere no nyesura yane nse go smile moko ready mpoga nkorore kanande buno muntu rago seronde kende baminto gaki omuntu onye twamachore tabo mu governor ito atagotigobo ngachi ngota manyeti nga simba arati neke bagoge akabere Nairobi ni ngota manyeti unenare ga otamanyeti amanganayo agachicha seito wangoiga akaswa matanga buna nga Osiemo ngino igagu oitaligo support Osiemo ga koligalia taligo support Osiemo sao likorwalia support abantu bagachaka gosunyuntu amatanga gaki netakire gaki tolente siasa za matanga abantu ba minto omugava no sinyirwe gasi na indere nkagoti inka kogenda kiagera mumanyete nasunyunte to mwana oyo mintoga mwana oyo mintoyo no monchari no ga emburembe akamutumere bibago bikamusunyunta mumanyete na tumete bibaga so murondo koroku mu MCA na ero koroku weekly vusiocha yani onya tali nyasaye ngokwarenge oyo no monyasegi aki na chato ruani achato ite na chato betelito mubekere kurero. Your Excellency Dr. Fred Matiangi, I said earlier in Keumbu that Kenya is like a school full of bad children, and it requires a leadership
like a stern principle. Omo principle ya kerago so aiga okora bana bakurigetoro juna kwanza netakiriga amonta kwirigerelinga omwalimu arabese kongita. Kenya rero gaki Gusii minto requires a disciplinarian. We need a person that is very firm. We need a person otari kwebereria. Nasi siasa ya Kenya rero omonto okororeka otari kwebereria na ndo tanyare kwebereria ndi bwenzi. Ota tolerate obochi no bochara no bochoni no Dr. Fred Okengo na kigeko garato como bwati. Bono simbara ati atageteto mubwati ereningo eto como bwati bunango gakyo nyegesaku yeito kebwata bagaka banene bunongeri obule abagaka bonsi bakanire ngabona ayo oromoke ayo ureke wango kia Kibagendi na Barongo bono tigo totigero yagende busio ayeningo gukana. Wananchi watukufu, Kenya ya leo sasa, serikali ya Kenya Kwanza imeyabakisha mambo matatu. Jambo la kwanza, wametuibia pesa nyingi sana. Sasa mwaka wa 2027 utakapowadia, watakuja na hizo pesa nyingi zetu ambazo wameiba. Watajaribu kuwahonga, watajaribu kutanyesha mvua 2027. Lakini kutanyesha mvua ya pesa 2027. Lakini jinsi ambavyo Olkalao imetuonyesha, hakuna pesa mingi mbele ya wananchi. Jambo la pili, serikali imekuwa mstari wa mbele katika kutuletea goons. Walienda wakati Gen Z walipogoma. Imekuwa sasa kawaida. Tuliona Olkalao magoons wanatumwa na magari makubwa ili kutibua uchaguzi ambao unafaa kuwa wa halali kikatiba. Lakini wananchi wa Olkalao tena wametuonyesha hakuna goons wa kutisha wananchi. Sasa la mwisho ni risasi na bunduki. Tunajua kwamba Kenya kumekuwa na uzoefu na mtindo wa serikali kuiba kura, alafu wanalazimisha wananchi kukubali uongozi huo uendelee kwa namna ya kuiba kura. Tunataka kuonya William Ruto, in 2027 all Kenyans will be very responsible. Hatutakubali katika vituo vyetu vya kupiga kura kuwe na wizi wa kura wa aina yoyote. Na hakutatokea maafa kama yale ambayo yalitekelezwa Tanzania, eti kulazimisha wananchi kwamba uongozi huu ambao umekandamiza wananchi uendelee. Erebobe. Na ande your excellency ngo atebanga nae kwa komeshete oboibibwa amatemu ase Kenya. I hope no gendete kwebangelinde chikura chiao cha 2027 ekerokobo the first Gusii president and the first president of the Republic of Kenya oboibonga buno obumbokoreka mwanjira abantu baminto mbiya mono Nyasaye abaseseni na inje nimete ngina wera tokenga abo machoke mbale gagu katika beragu na baba chache na baba na inje ngo batigirande chiribwisano na father nko mutigirande nere father ne timu yae ko bahande chiringi chiribu isato alafu nko bekande sesaniga chisiringi chiribu isano mbiya mono Nyasaye abaseseni. Asante sana. Onde bwensi moni gwete onde bwensi Gusii otari na Fred Okengo Matiangi amangana eto goteba na PO box wapi? PO box wapi? Ningependa kusema hivi, intubuno mo Gusii igonko basaba mwanyigure korwa egesa mwanyigure koru chiti gweta igonko basaba Gusii this time round tobegente kemo omo Gusii no monto mongaini na ende igotore chinsemo chionsi pichi ya Kenya ige totagete this time round abantu baito asebare bakwanire ebisa kubiri binde bakwanira abasani barosio bosani elinde tonyare gweti Fred Okengo buna mondo cheiga twabere togotara na Matiangi twaitana nire Kenya ngima na ndengo tara tore na Edwin Sifuna. I want to promise you
there is nowhere in this country as a William Ruto abwate kura onde tako ngaina Ruto tabwate kura andonsi abantu abago chama na UDA bacha ni chibese baire na Ruto chibese chibwende gokonya abantu nyagitari chibese chibwende gokonya abana capitation school abuna bwa abantu Ruto agotoma gochaga bache ko bangaina abantu baito mwante ko ngainwa onyaba ikoyo baetwe gas cylinder bakaewe meito bakae uchibese bakarenterwe bichuchu bakarenterwe bosie emechere chingende nechibesa bakanga piko aruto chikura aena yora chegosoki Matiangi egento kende obo kurumimbo lebole bosongo gae town abana mbale baewe gas bakoro ku Green Army ntori goteba bana baito mbaewe gas lakini etotaete kubori governor Simba Arati bali barenge gasi yoko collective ubi barunka ikwa bairete inkiota ko bakanera umanye ko babute gasi naba mwae twe gasi inki moko rwaniria bangina mwachete ko rwani pako mwana biashara monene bosongo okoruko Hassan mukamurwania nyigweta sengencho mwanya to monta imorete ubi outside his shop igonte ete kurwe warning as a Simba Arati aenaye governor ya Kisii County twagosikire twakoire liba gokore gasi egasi yagosinyire kwa mwire gasi yao no bogunu igotota ete kogotebiga Simba Arati, you do not scare anybody in this county onye koromo sacha igogocha to so a ring inchenae gosae na machogu gosae na Barongo Gusii Gisairo mubwata nenyameni tari konya kotumia chibese cheito chiegasi gotoma abantu gocha koruta abantu banda magena tari bayo more tayari Simba Arati agendenka ntaite tote Simba Arati bye Arati bye Arati bye ayenonya gwe akege kuba na Ruto yuo aba Gusii barolire buno chaitegesaku wewe unaenda nyumbani na ukitaka kuleta upuzi tutapambana na wewe si namna hiyo. Jambo lingine la mwisho, William Ruto ameharibu uchumi wetu. William Ruto ameharibu elimu. William Ruto ameharibu afya. Na William Ruto amekuwa mwizi wa hali ya juu. Anachukua hela hizo, anajaribu kubribe wa Kenya. Wewe umeona vile watu wamekukataa Kenya. What happened in Olkalau is what will happen all over the country. Na wewe unatutishia ati utatuua. Tuko tayari kufa, bora tukomboe nchi yetu. Taliboigo? Nonyotora matanga nkoboli harambe. Harambe. William Ruto, wewe ni one time. Mwakwanire igoro ya goni simu ya chire Gusii bono iga otwarwa alia se itobo basi omwano itwaga kwa okoba yesegi abeteke umbu omwano musawo moke obwata abana mbono bago buchecha onye tali oboguni obo kanga mumuro litakweti a very young boy. That is the sad point. No otwaruga ali yonseli. But number 2 nche ntarabo bojumbe na abori chikura kabere na inde bono karnaira abasi banyira ni kabere. But what is my point? Chikura chia kawaida na abo na abere in electioneering nye miaka chitambu nye igo kogenda ndonsi na genda sobe opponent yane yeno uli kurukubule osokuru kumanoti bonsi na genda nasaba chikura na barobaje se ito basaba chikura tindi korwani monto ngagenda ali se ino gosemo rwani ngatocha kubori chikura iga chikura ejitu akora 2027 2022 chaletire culture Kisii County yobugunu yani ngo montalengeretinga igara ile chikura
kera gutanga abantu bane mbaicha kose gutara kose goitasigite tama etinga baba Gusii abaigamba roche onde bwensi otali kumu support igabekeire ngarwa nigo. I have seen aba aspirant bo governor go chali bo basi ako amatanga mosiko litukolinde kanisa obekero chikun chiatebero lebigali yaye. That is a bad culture. Na ende ochiro obwatere ni unama abanyali bana barabongora abakumibuli bona abanyali bali gaki mantu anyora babanya chae babo manga babo ngeli baruro yani oba rochenga mogusita yora agambe bakagori umuntu kuru Yemen kose Yemen gosenkai. I mean, I just don't understand. Munde barojo isaine abanyabuli bali moraga kimoko genda ka onyana abuli bobe monyabele. But that is my question. And this is the man now who is a chief gun. No boy, yeah, we so man or yaitego. Umwano moke, what a very bright future which was you. 20 tolega. Munatora. To so coach, we stogochia, Tonyoravan to Baminto, to bateving emechano nere gaiga. There is a problem with leadership in the county, Gusii. Yalent robo gun, Potalengo. Yalent robo rai, or Libualenka Wangwale. We are not going to accept that. Kenda, let there be peace. Chinga ndege tu ogete, ndigi chikura, nge wivere, oyonda wisato. No yo ndege tu okendemo. Ekero tu chibe kwamo, ulio ira, nerobwa. Talibogagi. Oyonyora chinyingi. But I am not going to force yabantu ngandige bibago bichuko minyokia my opponent nganalinda iri chikura. That is not democracy. It's not. So, gotoga ndeto okora igo na ile toba sabiri. Lakini yoene gerisi yake kubundisa ekerogo saba about something, take practical steps about it. Onye togo sabanto twara unism na ende toge ende to ake chikura nto akero muntu okora unism. That's the only way. Go saba weka nyasa itago ikali aje gotoa egitutai. There are things we must do for ourselves. Tuacha koyo minto, tuakobo yo minto. Fred Matiangi takolera muswati umwabo ga kiti gangeli bageli nkorangeli egere yamona sana yamona